Whikawaki pia moe himi ko no uraki ke pe foki himi tongi a wana ni ma. Ana tau sia whakani awhiki he foundation ke pe foki ke pui tua whikawaki me tō tāna le whaue o ngō himi ko i ni le whaue a e Salesi Waisere e ahaua taha me ta whitolu i wā. Peko e te wheka veinga o hemi ko i ni, ko e whikawaki pia mo i who'ou i a kalaisi. Aika noi mahi no, ko i whanau i who'ou. Mo tāri a kalaisi, mo whaata, ke pure au niu i he tau mo ui. Pea na e to'o mai whokia, ko i ngā ko e lawei. Ai ongo tau te hina ko e ni, a Sone Waisere, mo Salesi Waisere, he fuu wivi mawhana ne mau he kaumola via he taimina na wholau atuai i waka ki Amerika pea na e fumatangia au pito na wholau koe ni. Pea i whatongai koe ni e Salesi pea Sone Waisere a e whahinga loto e kaumola via neongo pe whainga tāpa neongo pe a ngahi. Palopare ma whakai wahana na wholau, e wholau, kai nei kai ke nau ho haa i ki nau tolu. Kai nei kai ke nau fuu tokanga nau tolu ki he whe pare kaki nau tolu he te au. Kara hana whakawhetai pe ki nau tolu. Pepe he whoki, na nau whai pe ki nau tolu e nau lotu, lolo tonga, ai fuu whakai wahana e whanonga atua. Pa i he makatunga ko iana e maure vai a whahinga loto vivili. I ongo tau te hina ko i ni Salesi Waisere kai pe heki. Sone Waisere ke na whekomi ki e whahinga hivi mālohi ko ni ne mau he ka molavia. Pea na ia i lewa na whekomi. Pea na tala noa lewa mo i taha i ka whaiwhikau. Na e tauhi ki e ki kainga molavia ko i ni. E potwhanua ko i ko Georgia. I Amerika. Ko toko taha koe ni ko Peter Paula, pena na whaka eke ka Peter Paula ai uhinga. O e fu mau e tui mo uhinga ko ia e fu malo i whau. Ai tui koe ne ka mula ai via. Pea na e whai ai tala loto maari e koe ne Peter Paula. Kia Salesi. Pea mosione. O ne talange tena ua si oku onga toko ua Salesi sione ko tae whaalaua e ngai mea ko whai maaku e otua. Pea ka paulewa na e lau iawhi hoku ngai ele lo. Te ungawe aku toa pe ia ki nau tolu ke whai aki hono whakalangi i mo whakahiki ki o kalaisi. Pea te whtoirea ko ia mo whakaukau ko ia ne tongi ai ke tari moni e Salesi Waisere. E aho tau taha whetu tolu walu ko sapate pentekosi ia ai eiki. Toki au si ai Salesi. Ai mo oni ko o nonga ko ni. Taka whapuripuri a ka molavia. Ko inga ko tukuange
e nau moi ke whanau fo. Pea kau hinga whaka whanau fo ko total surrender ke eki. Ko whaki ke pure au niwe o tua au moi. Pea makatunga lewa ko ia ke maulewa hivi pa mui malohi. Ke matu waki ai neongo tau whetau raki pa mui mahaki COVID-19 ngai hako ini. Kau tala mai hele apostolo ko paula. Ia kaletia wae ua vesi wano ako tahe ngai lea maari a paula. I tai mgoene ni tali mone eiki. O whanau fo o wai eiki. Ko eko maui o whaini i e kakano. Ko e maui i e tuipe. Ko e tui kia hai. Ko e tui ke alo i otua. Aia nai o whee nau. Mo ne whaki ia e ia ke pekia ko i hui ko au. Pa he whaheka mga tuunga ko ia ne tari kakatoa e sari suwai sere pa ne whao e fuhimi koni o whatatau ke talalota pita pola. Pe hange mai na e lau iafe no e lelo ke whai hake ne whawhitai mo whamalo. Ki he hivi tauhi mo e ofa mo e keresi ai o tua whai ke ne moui. Pea i he aha sapate e tā whetol walu. Sapat pende ko sieni. Ne talaloto mo ni ai. Pe mutaria sa respa sele ai iki. Pea i ne talaloto ne to inoana ni pe ne to mai ai se va fa no vesula ki. Fie marie. Fie marie se o kakai. Ko folofola e a mo tua. Mo le a whakalelu se Jerusalema whakawhanawangno ki ai. Ko osio no whatongia, ko totongi hono moua. Pea tok pehele wa saresi e ne toinoa. Taluai mo e kumau ai nonga mo e melino. Pea mo e otua. Pea hene tua po o e po ko ia. Ne fuaki ko toa ai e kumoi ki a sisu kraisi. O ilo whapapau ai ko hao. O ta tawa i pepe ko moe, o ta tawa i pepe ko lea, o ta tawa i pepe ko i loto nga o e ngahi mahaki o ta whianga ngai nua ngai awini. O ta tawa i pe ko aru, hawhei tuupi. Taku tau mawa e nonga mo i melino ai o tua. Wangai poko lafu ke apostol ko palwa. Koe tau moi o whaeni e kakano, koe moi e tui. Ka koe tui ke alo e o tua, aena ne o whina au, mo ne whakia e ia ke pekia koe wipeko. Ko kalaisi e moi, sisu e tau moi, pe malawa lewa ke tau matu waki, ke o te tau whiwhia, ki a mea e ta. Pea he hemi ulua ki, o ku lavere vai, ai ki fa ma bo no no ko ni ko tu ka pa te ke foki ki ha ko na fa ne vi e module 1 te ke COI ki background of it no ko ni ki o himi ko ni a himi ulo aki o pereva ke afe ho ele lo ke hiva aki a ngo le lei a hoku hu i pa to e fa ma bo le vai a to ta muri toni i he himi toni a wono ni ma ke wele lo afe mai ke hiva ki mu ai alo fa ko fai ma aku he otua. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Popo ka santo ni ma visu valu pe a ko ho ma oni e a au e ho pelelo. Fatonga he ni ko ma winga e ta welelo. Ke a awe maani oni ai o tua, pe mo whai ha whamalo i e kotoa a kotoa pe. O te lawe whaka hosea ni manoa ki he whakaamu koe ni ai o tua ke tau mau ha e lelo i tamako. Pako e lelo i tamako ke ngawe aki, ke ono hiki haki ai ongo sia. Tala mai heni he sāme te vita, ke hoko e lelo ke maani oni, ke uhanga o a au. Mo whamalo ka kato e aho tōpua. Kaya kaka maui ngai a ai ki mea koe nuku tau mau a e lelo. E whaftai.
ke taha pe le lo na mai o tua ka tolu. Penenga ko whaamu ia sa le si wa se le mo pita pola ke peanga mai o klawi yafe. Hona arelo ke na rea aki mo whai aki ai whakahiki ki mo exaltation. Pa mo raises to the highest praises au na utua. Pa pauta palparema pe ki lele taha wanoa ka pau na yafe. Kaka whakaamu ia ka pau pe hei kai ke pure akalaisi honge ko lave akaritia. It's no longer me, but Christ in me. Pe lava leva ke exalt he ki I tools ko ni mo me mipa ko ni o hatau sino ke whakalang langi I. Ta ke hoko e tau moi. O I kai ka toi maka tuunga ke tau ngawe aki ai ki me ako ni ko haafi tāmate I. Ka ke tau ngawe ako tau hele lo. Ko haafi ke whamoi. Tamai ai se a vai ni manoa. Ke tau mau ha e lelo o tamako ke whai aki tau whawhita. E āko toa pe hono hiki hake a tuku hausia. Ia sape whita vesua tolo tu whamatala ke mawinga koe ni. Ai tau hanga dedicate ho dau e lelo ke o tua. E whia hau longo tue. O kau ka hiwa same mu whakawhitai ke te koe. Umaa e mea ko ke huhu I. Hoku lau maari e. Koe uhinga ia a ere lo ke mati ki tau tolu ki tau whawhitai ki o tua. A ngā ue a redemption pa me huhui. Mo totongi huhui e ne whai I a kolosi ke te koe mua au. Ke la vai ki tau ataina. Therefore, koe mea koe au tau whatonga ngai aha koe ni pa mo ngai dilemma o tau whaua tua ngai aha koe ni. O kwa ke totonga ki tau hoa ki tau tolu. Ka ke tau whakawhitai. Te whawhitai koe ai, ha mea ngā ue, pe hange pēn ka lawa pita po lau a sāresi, mai se le, keu e lero awhi mai, ke lawi awhi mai o wari lo. Ke whakawhitai mo hiwa, mo tala noa, mo lawa ke whalawhala. Ui ngā pe koe a, tala mai, he vesi, ruake himi tonu ia wana nima, ui ngā pe koe fui mea koe ni, fui lea e tolu, e pisali ko asione ko ni hanga o sama ko toa ai fuakava fo homu fukamutua. Tamasi one tahapi. That God is love ko tua ko ofa. Pe kate ke te lava ko ke hanga o redefine or simplify o tua ia to tuunga ka ko hinga. Te lava pe ko me pete ke ilo ko tua ia te ke ilo ko tua tuunga. He ko essence mo totality ko tua ko ofa. Pekā ni, o whakaamu ke tau ngāwe aki ki mea koe no ko rea ki aki. Ai ki ere lo toi mai koe ni. Ko hame aia ke whakalangulangi, ke awhi mai o tau ere lo. Ke lau iawhi koe ngā be. Ki tau whakamalo ia mo whawhitai koe ngā koe alo ofa ai o tua. Kawia hahimi maari. Ko kawe ha himi ke tau whatokanga ia mahu inu. Pe ha vesi wā mo vesi tolu, vesi wha, mo vesi ni ma, o himi tolu ngea wana ni ma. O tau whamatala whakaawiri ki ai hinga he vesi koe ni, ai mahu inga o huafa whakamui. Ai huafa mana, ai huafa whakaawho o Jesu Christ. Ia vesi ua koea o himi, tolu ngea wana ni ma, o kulawe ai ki opeheni. Whamatala i ai huafa koe na sisu. Koe o tua ko sisu, koe o tua lelei. Eki lelei to koni mai, keu, wala, whakaha, mo whanongo, whakaongo, keu whakaha, mo whakaongo ki mamani. Asi o huafa. Koe ke whia mau ia ki tau elelo awhe mai. Ki lahi o tau elelo. Pe whakaaonga I mea ngāui koe ni. Ke whakaaongo ki mamani, ai huafa o Jesu Christ. Vesta luk be mai whamatalai ke huafa lahi koe ni o kalaisi. O ki kai ke to iai hanoua pe whakatataua. I kai hataha ke tatau, hataha ke kākunga. You cannot compare God to anybody or anything in this world. Og unique God, I mea ko tape, og absolute.
Ia lasan fika ke absolute number or a negative one and positive one eke override be a he positive one eke tabi. Pak behebe ok unique pak absolute yo tua ok ke tabi ko yo tua tabi. E ves quando fa be mai o fomatala I himi tolnga no I ma ves quando fa. O fomatala ai ta ko huafa o sisu. Ko huafa toka maari bongo maari o vovo. Hongo maari ai huafa kiheha. Whakanonga ke mamai. Mahu ia ia ilifia. O tuku ai taukangi. Pa tuku ai tahoa ke COVID-19. Tau hanga tau rere takai holo hanga ki moa ka ke ai. Hano hiku e ngai a koe ni. Kono hinga ape o ki kai ke tau whakawhalala. Ke huafa kono talamai o kuanga maari e ai huafa o sisu. Kiha, ki kakai mamai. Kiha, ki kakai rotonga puke e maki COVID-19. Pea hoko ai huafa whanonga koe ni. Ke maho I ai a hilifia. Ko tamu ko tau hilifia ai, ko end result o being scared ko ha, ko tangi. Kau tala mai heni. Io o kore ke huafa o sisu e mahu ia e tangi. Te maari e wes ni ma, e himi ko e ni tonga ane ni ma. Tau fia, be happy. Ngā waki e lili fo pālangi fo ilia, all English be jubilant. It's more than happy. Whanau o fia ki ai. Pea ko maere vani, ki nau tolu ko i au discourage, ai kau loto fo I. Ko hano inga, he koe fu utoa a sisu. Pea koe fu mafi ki tuko ni. Ko tui, ka tau ala ka tau toronga ia koe ni to sio ki impact of the economy, shut down ni mea kutua. Ko mea ki ta whatonga I o pule au ni o tua. Talamai, he sa mi uka wha, he sulaki na hanga he o tua ngā koe fu invest koe ni. Pea moi mea ko toa pē invest koe ni. Pea I kaka ngā tai, o kune hanga o maintain invest koe ni. Pea kune hiria I he ngahi pe au, pe ngahi au, pe mahino. He is an absolute ruler. Pea kune malawa mea ko toa pē. Ko taimu tāpune au tua hamera pā. Ko hai tu e tente whakaawa. Ko taimu kua kune whakaawa, ko hai tu e tente tāpune. Iho, talamai he ves ni ma, e himi tonge anu ni ma. Whanonga fia, be happy. Kina utol koe discouraged with chaotic turmoil souls. Tamai sisu, do not be troubled, trust in me. He koe toa sisu ia. Koe mafki toko ni. Whalatalaya ngai a koe ni. Pag tukama le waheni, e sa resi wai se re, ko tau lawe koe ni ke himi uruaki, to himi koe visure na, mo himi tolu ngā anu ni ma. Ka whakatawhataha e tawa koe ni, ke ngai vesi koe ia, I himi tolu ngā anu ni ma koe to e me fo I mau, me wha vesi taha wau. E sa resi wai se re, pag hanga toko tāmuri toni o contents mai e fe vesi ni ma koe ni, fe vesi fitu. Pea ko toko whamatala whakauriki e ngai vesi koe ni, a vesi ua eiki lerei toko ni mai ke wala whakaha, mo whakahango ki mamani, a si ofu hua wha vesi tolu, ko si su a hua whalahi. O I kai hanoua, I kai hataha ke tatau, hataha ke ha ke kākunga. Vesi whaak tala mai koe hua whawhawhi maari e, ki he mamahi, mahu ia a irifia o tuku a e tangi. Ka pēke vesi ni ma whanonga fia ki ai si I kaulota si I. Koe hako ngā koe toa sisu. Koe mafike toa ni. Whamatala he ngai vesi koe ni, whakauriki ai ngai te whtoi huafa ma ani koe au kalaisi. Koe huafa whakamō I sisu. Kai pēhe whoki ki hono huafa mana. Here's a miracle worker. Huafa whakaalfo wonderful.
sisu klaisi. Pea I longa ki nau tolu nau tari o falala. Mo tui pi tai kia sisu klaisi, pea mo pekia na ni fai he kolosi. Ki hoko ene mo ui koe whakawhetongi. Ko koe moana tonu ki tuki he fukolosi. Ka hoko klaisi koe whakawhetongi. Koe ngai ririu ko tō koe ni o ko mai he ngai vesi koe no lavi kai tōngi anu ni ma. He kai te ke maui e koe, he kai te maui e au. E toki hoko pe e ka te koe mo au. A ngai ririu koe ni ke tau mui, ke taimua. O tau whakata ai, ke pūre a kalaisi e mui, whanau I fō. Matu I, o te whitoi toka te rine, me te whitoi I whakakaukau e himi urua ki, toi himi. Mo himi tōngi anu ni ma. Koe kōrea tangata whautanga, ke lahi ange no ngai arelo. O maha arelo ke lau iafi, ke whaeke ni whawhitai. Ko hinga te koe au sia ene moui, I e tuonga ko ia koe tangata ne mate. Ka I he mawinga koe e tau hau koe ia o whatomala, o tau go through, I e whanau I fo. Te ke toki mau pe koe, a ngāhi whakaawho, mo whamanuia o ngai veskweni. When you were born again. To hoka mai, pōpō ki ai tohi a ngāwe, ai tolu, e si ono. Talanoa maari e ki hana whamou e pita ha tangata nei whanau I heke. Heri hako le pāanga tangata ke pita musione. Pea pehena whamatala ko mai ko ia e tohi a ngāwe. Pea pehena e pita. Ko siri wā mo e koula, o I kai te umau. Ka koe mea pe te oatu kia te koe, ai mo ui. O ni kalamarewe whi mōni kani. Ihe huafa pe o sisu klaisi, me Nasareti. Koe whaitoa pe ki ngai palpare mau tau fō wai, for economica, for mental, for spiritual. Koe pe e whak, me tu unga koe o ngahi, ta au o taimi. Ko ngai whakailo ngai o ko mai klaisi ki ta whatongai. Wāwene tau whoki mai. Tala mai heni, pe tohe ngā ui. Koe mea pēna talanko I pita mo sione. Ke toka tāka na heke. Kai malawa mau hata paanga. Ka koe whenua pe koe ni. We claim in the name of Jesus, e huafa Sisu Klaisi. Sisu Klaisi me Nasareti. Pum, arat leva, ai foi whekau, pambu whi kleimi. Tu, pe haere. Ko tui ka tahaia mea ki tau whatongai. Ke mea e au tonu au pito ki tau whaenga e hakuini. I he huafa pe o Sisu Klaisi me Nasareti. COVID-19, get out of my life. I'm here. Ihe, huafa pe o Sisu Klaisi. Me Nasareti, tau sia ke symbolic relationship o ko mai heni, ke te whakalahi e tau tui ki heiki. I he huafa pe o Sisu Klaisi me Nasareti. Malawa mea kotoa. Tu'u pe haere. I he huafa Sisu Klaisi me Nasareti. Tu'u pe ike te ktoe puke. Pe hangara vai pe tau puke tangata e no ni ma. Sio ke end result e tau claim I he tui I huafa Sisu Klaisi. Fusi hake pe ha ne mo ui lewa hono vae. Wha mo ui hono vae. Pe mo tui vai. O ta whakawai ka pako mahaki mafu. Ko tarien I huafa o Sisu Klaisi me Nasareti. Mahaki mafu ma vahe me te au. Pe tala mai le vaeni. Pea tuu lewa ne fusi hake, pea mo ui lewa hono vai. Mo ui lewa hoku mafu. Pea mo ui le vaksino. Very deep. E tau sio ki ai, ke ako nak maari e, o fufu mai I e ngau e vai tolo vese no. Koe hano I ngā, koe hui ngā pe. Ko ha tangata, whanau I fo ou. Pe kua koe whanau I fo ou, koe lau wholofola pe.
Pea mo whanau fo ou, ko ilo wholofola, pe e mōre ka mama. Lahe ka kai unau, lava ke nau na taisek te wholofola. Pe lava ka kai ke nau rea ka wholofola, maurota wholofola. Ko e mea ako o whai ki ai pōre. Pe mo e awhatuku, oku ke whai mo talanga fua. Ka te klava lewa ke kleimi. Ai maalohi ke nuku o mai koe ni. E ngā oe mātolu vesono. Ihe, wafa si suklaisi. He kai te tei malanga ki whamui mahaki au. Rorotonga pago puna bea mo kape kape. Mo uno whakawi pe au. Pau tuku atu ki wal whamui mahaki ane whee. Mea koe koe pau rotu. Pea hele whamui e pita a tangata heke. Nāne malanga ki e kakai o kau ke sisu. Pea moene toi tuu pea me peki a mawinga pita tau malanga i. Ai toi tuu mo peki a sisu. Pea kulolota pita e ngai tuka te line, uhinga i toitu, uhinga i toitu, uhinga i pekia. Pea haka ke puke ai, asione o pita o ave he kautaki o kai siwa tupopula. Ko hinga peka, pena rea aki mo malanga i ake huafa o sisu. Pena pehani maaria au pito ai, ai tari ko ene whai pita ki he whamau ki naua. Tari maari ene tau kawa pita. Ke mahina mua ki ati mo kotoa pe mo kakai sleri furi pe. Ko huafa pe o sisu. Kalaisi me nā salet aia na amo kalu se whai. Aia nai fotuku e otua me pekia ko te kota haia na le whai whamui. Ke te kota heke koini. Io, peku i kai ke to'o i a taha kehi ai whamui. E kai ka lawa. Ke tau lere ki tau tolu whakatau e tole paper mo hand sanitizer. Kai pehe ke ngahi mea, ko mea le rea pite peke tamu teke. Ko me aia ke focus kia mo pes kia e tau tui i kai. Talange e pita mo sone. Ko e huinga ko e tuu a toh taheke. Ko hinga pe ko hua whasisu Christ me Nazareth. He tala e hai au ki hai mo hatoi hingoa. Pe ko a hua whakehe. I lalo langi ko ni kuo whotuu i loto-lotonga e kakai. Ai aku tutuni ke tau mui ki ai. Te eki ke i ai hatoi huafa. Nāma huafa Buddha? No. Nāma huafa Krishna? No. Peke malawa ia. He ko hana whapuripuri e. Check out te ai a whetu o toka toi whai toka a Buddha. Occupied. Kautaki lotu mawinga o tauka vei mamani ke occupied pe honau tū. Taimu tau atu ko whikumetu. Ki whetu koe ne te rio ai mo whai toka kalaisi. Empty. Kano winga. He kake lava he whai toka ai mo mate o poke a sisu. E koe o tua o mo ui. O whamatala whakapita i hene tohi ke kakai e whisoa mo Filipai e me mawinga. Pea kone, koe tau lawe koe a koe ni, koe ngā koe ngai vesi koe ni. Vesi wā mo tolu wha nima i he himi tolu ni au ni ma. Koe focus mo toka te rine, kai behe whoki ki he, a koe naku maari e ko o mai, he ngai vesi koe ni whikawaki mo e mo ui whau i a kalaisi. O kui ai hono ngahi, a lunga mo no ngahi, whakapare whamanu ia. Ka o mai ka te tatolu he ngai vesi ua mo e tolu wha, ke nima koe ni tolu na ni ma. Ai ngahi, a mahu inga, ai loloto e huafa sisu Kraisi. Lawe ki a ngā aui, na tatuk lawe kei vai tolu visi, no? Ta whata ni ke whamatala ai toa koe ni ko paula. Ia ne tohi ke kakai e wheso pe mo Filipai, ke mea tatau pe o whelawe. Mo huafa sisu. O kulau ki ai ngahi vesi koe ni, mo lawe ki ai vesi koe ni e ua, mo tolu, mo wha, mo nima. Te whamanatu. Alo la wia ki mai ino. I e himi tolu ono nima. Koe tau whengani, koe tau ana la iso, in depth
o e hako koe ni mo e wha mo inspiration le o hang he lau mare mai na niki ka tangata whatu koe ni o e ngai mau pe hoko me ai na translation mai koe ia ki te koe mo au ai tohi himi koe ni nea wau taku ko tohi himi a sa spesule na ka kono mo ni koe ngai himi ne to'o me ngai tohi himi whakakaristiane tata te fito sa singla nim sa si katolika me ngai sa splatsani e ngai senturi ko mai lia tu ta whaki mai ki he tau sio ke mawinga whamatalai ngai veskani ai huafa o sisu o whamatalai pita i ene tohi ka e whiso mo Filipai ke mea tatau whelave ma huafa sisu o lawe ke tau himi tolo na ni ma aia tala mai whiso vai rakvis wena ke wata aia na e whai ia klaisi hene foto ia be me pekia mo ne whanofo ia mi hana to mata u i ngai feitu o langi o maalunga ia whahinga pule ko toa pe mo e mau tuunga mo e mau maalohi mo e tuunga eiki whanai o kuhiri o asisu ia hatoi ki i mawhai mamani hatu unga. Iyo, ihe wafa hingoa ko tope o ki ngoa aki he tuu ko e ni peo ki kai ngatai ka he tuu foki ka hoko mai pea nā le tuku ke ihe lalo vai o na mea ko tope tau si hoi ni ki mawinga ko ia he tau tap in the resource in the name of Jesus from Nazareth he utala mai hene apostol ko Paula even whapapalai ko tau tui tonga. Pēmu taidol o hold ko e pōno. Malunga pesi sui. Pēmu e Palestina Amerika. Malunga pesi sui. Ako malunga ia ia toi mea ia lalo langi ko ni. Whaahinga pule ko tope. Mautuunga. Maumalohi mo tuunga eiki. Nā mo mahaki. COVID-19. Pure our new why? Why? Because here's the border. You and me are the clay. Tēsal mai a Maria lawe ki tangata whau umea. Whai te ria pia. Wene whau wepa se te au whihea whawhoripa pe toi veuki. Tō mai te ngā. Here's the Creator. Ko ho mahu i ngā mahu i ngā koe ki I mea pēo kune o mai ka te koe mua ke te si angai katui. Mea koe free will. Pea koe whahinga mea ia o kune hanga o haka ki tau tolu ki tau self-centered, tau self-creed, pe tau pē o ku tau sai, tau pē o tau maui. Pe koe whupahangai, pe koe hae, koe whutoke tāi. O ku tau eno katoa pē ke mea katoa pē koe ni ki he fufo I lua, fute ono I lalo. Te kia hata haia ke pehe au ne tala hono maa lunga e maa mani ko ni tae whapuna ke lua ko ni. Tau mate katoa pe fōu I mea tatau. Ka mea mahino ta mana apostol ko Paula ke tau piki mau. Ha mea api. He katoa taha ko ni huafa o Sisu Christ me Nazareti lave ko ia tohi ngawe. Po lave ia apostolo Peter Bemsione ke whamaui ko ene whai. Ko toka taha te no lava o solova a palopalema. Te talmai Filipai vai ua visi whaktata. Ko whenga ene ke tau hanga support. I claim I kono ko mai e visi wa mui tolu. Mui wha mui ni ma I himi tolu no ni ma. Ko evidence in. Hange pena ko tau hopo pako tau walu o atu e tau ngahi evidence. Ko Paula no talamai. Talamai Paula. Unique hilioa to a absolute ruler. Dominant in everything. Since he is the one who creates you and me, he created this universe according to Psalm 24. And everything in there, not only he created the universe and the ingredients and everything in this universe, he also maintained it.
Ta sia ke o tua. Tal mai flipai vai ua visi wa tata. Tau ka vea pene hua fa mo iki. He ko hona o pe a whoki na matu aki hake aki ia ia. E o tua me le whoki a dea sisu. Ha hingoa. Oku maalunga. Ihe hingoa kotopi. Ko hingoa ta ni alfanua. Mauralo tahaia ke sisu. Nā moki hingoa. Moki eiki. Tala mai hen. Hingoa malunga ia toi hingoa. A tau lau eiki. Hanga lau ka mātua. Hawe o ki eiki e tukitua. A tau eiki e nuku mai sisu. Ko ue ke ilonga hatui. Ko ue ngai o tala mai heni. E Filipai vai ua vesi vadata. He is. Ko hingoa aia mai huafa malunga taha e ato hingoa. Ko hingoa whakai tawa alo tui ka tāku ngā. Ko fu hingoa wha umuia. Ko no pere hai en haku tau to tolo atu. Tau to tolo ki tui. Ko hinga, ko fu hingoa mai fu tai tolo ki whak mai ei. Pero ko hinga o tala mai heni, he Filipai vai ua vesi vātata, ke wha mahenok tau to, ko hua whanau marunga taha i he mea ko topi. O mai hao ki lau eiki, tuku ia, hau koe, pa tala mai le vai ko hinga, punou ki he wafa koe ni. Ko hato tā koe sisu. Ko e oi ke e longa hatui. Ilangi. Wow. Nā maka wangi lo. O pelu tui kotoa. Ke ro tāku ni. Mo mamani. Wow. Kawa kon wow. Mo lola whanua. Nā amo e kau mate. O nau ke pelu tui pi. Ki he. Tala maire veni e paula. Huafa o sisu. Ia pata whok mare veni. Te whakau koe o himi. Ai mea koe ni ki mea ko reaki. Ele lo. Pea i longa ha e lelo, mai tu i ko hoi lelo tala mai hen, o te pelea kovi aki, te kapea koe lelo ke ta. Tala mai heni e paula, i longa ha e lelo. Tāna ngā he lelo ke whemea koe ni. Ngā hotui ke peluki i e whakapapa ki he toko taha mbarunga ta. O ta whapai koe ngā pe koe mbarunga. Pero kwa ke whara, ke pehe, ke tawolo tu, pea tuku pea, ke tuku pea o eiki, e tuku pea hai, no. Tāma hen pelu kotoa tui. Pe koe ele loko no, nea ua tu. Ke te koe, pe whawhitai, ke mui, whatoka ngā lahi, te koe mua, ako ni, toka ngai koe lelo. Pea i longa ha e lelo, koe mea ni ke whai aki hoi lelo. Koe ke whai ke kape, koe ke whai ke lea kovi. Ke hoko ia ke testimony. Whamoni. Paka whamoni, koe whamoni hato mea. Ke tālai ho poto mo langrangi kai. Ko testimony mo whakamoni. Kanake. Ko e ke sisu klaisi mea katopi. I longa hae lelo. Pe whamoni ko eiki. A sisu klaisi. Tala mai koe lelo kia. Ke witness, whamoni. Your testimony should come out from your tongue. Pea ko ho whakalangalang, pea ko ho whamoni mo testimony. Keha. Exalting, whakalangalang i mau peo tua. Koe tamai. Filipai vai, hua, hiva, vistata. Pea, talengai ke hanga sāris pai se reo mai himi nima. E himi koe ni ki tau whatunga e mawinga himi tolungi au ni ma. E, ke hangea mai au e le lo ke lawi yafi. Ke hiva aki mua ai alofa ko whai māku i atua. Ke lahi mai au e lo. Ko tala mai katoa tāne ko whani o lau maari e. Pe au whani mahua hua. O ko la e au si e mea ke ne whai ke atua. Paka ne whaa muia e ki o mai mua au e le lo ke la. Ke whai a ke whawhitai. Tau sia ki a ngāi wahe tolu vesi o no. Koe whamoni ia. Ki ngai vesi koe ni himi tolo nima. Tolo na nima. Tala mai Filipai wahe ua vesi wahe tata. Koe ere lo ki a.
whakamoni, masisu. Koe tui ke peru, ki he a tō taha marunga taha. E so vai raki vesi wa noak tata. Hirio e tuai me katoa pēko no wafa, kwa ki te aki wafa. E toi marunga haki, e sisu. Pakatau sia koe ngai whakaukau e ngai vesi ua ke nima. O himi tolungi au na nima. Koe maa katoa pē ia mo to'o e sare sipai sere. Pea me he tohi tapu. Hange ko ngai whakamoni na tukilawi ki ai. Pea maheno me ngai kupu i wholofola koe na ulawi ki ai. Ai whakamatala i tohi tapu. Ki hangai mea na e hoko. I taimi. A whakawa fo'o. Ko he pe ko huafa o sisu Kraisi. Pe ko mea tatau pe foki ko hoko i he potu kehe. O mamani o kawai ki tautolu ko ia i tonga i Amerikani. Ki kakai lai miliona kaukaristiane i meme tau e ni wafi. I longa aku na tolu ne nau tui falala mo tari a sisu Kraisi. I he nau mo ui mantu e koe ngai whapuripuri kone ko lawi ki ai. A vesi tua mo tolu whamini. He kai taka mawe a koe kai o kua. Ko ke tari a sisu. Whanau fuko. Tuku lola o mo ui. Kai tuku lava ke puri a kalaisi. Kani hanga o hati ngai misteri kone. I longa ki nau tolu ne nau tui falala mo tari a sisu Kraisi. I he nau mo ui. Ne nā wau sia mo na ririu mo ui ne hoko ki atu ki nau tolu. Po tau sia o i wolofola historia lotu. Kakai, matuunga pe koi tui ki he huafa o sisu Kraisi. Ne nā rawa mea. Ko ki tangata i ki whoki. Tā ko i ko toko o tangata i ki tumsilai tā. Ko mele kai whanua i he tui mo whalala ki o tua. Ne hoko ngai whamisnari. Paponi kini, hawa i peke mole ni mo. Ne ai ene ngahi promising job anai e tonga. Kako hinga abe, koe huafa o sisu Kraisi. Pe mo fai famu ui ai. Whanafo. Ne lavai, ke ne hausia. Ai toa mui. Pei longa ni na nofo tai riri mo i fia. Na wilo ko mahu i tunga ape na manawa e tui falala. Ke huafa mo ni koini. Whakaofu ai huafa Kraisi. O kulawi ka ngai vesi. Ko ki nā tolu nai whanu ai nā moe ngai māmahi keke. E nau toki au sia ae nonga ko ia. O taea e ata mai o tangata. He nā whanau pe tui whalala. Ke huafa sisu Kraisi. O Nazareti. Ko pāre nā te kina tolo alwa te whoi. E kai grawa ke matu waki ha whainga whainga tāu i moui. Ai tak malawa pe a ho i loi, i o tari, mo e tui ki e huafa. He kuma whea e huafa o Kalaisi, ai whainga taa ko tua pe. Kia te ki nau tolu, o whawai ko ngā pe ko tui whalala. Ke huafa whamo ui, o sisu. Ko e vesi, ua tolu mo whamani mai himi tolu ngā. Ko watu ai ki samari pe moe pick up me fulfula. A mawinga ngai ves koini. Whampeka na hokat ke ves ko hono no o pe. He anga hala haisia o kune vete ange. Tawatai na le vaya e populana na fopa. Tau mawai mea ni pia me mawinga e huafa o sisu. O ki ai iwi mo malo iai.
O ko mai le vai le sales pa se le ves ko no. Ai whakakaukau fo o wia. Whikau aki pe mo ki nau tolu koe wanga hala haisia. Ko pe kia te ki nau tolu hanga hala haisia. Kia koe mua. Hanga hala haisia. Tala mai hen o kuune veteange ki sisu. O tawataina le vai a. Veteange whatawataina i le vai. Mea nofa hopati. O kia e rea mawinga i teolosia kui the doctrine of redemption. Koe huhui, e no le whatonga koe huhui. Pio koe whakatau o whakatawatai nai, hapo pula, pia me no whaopoati. Pia ko lawe kia e versiona koe ni, o tolungi awa no nima. Koe versione hono ano, himi tolungi ano nima, koha whakatata eni o hata pula. Pe no whaopoate ko mori, ene tawataina. Pea te glava pe whakatawatai nai tō tāku ia. Ia na whakatau huhu. Aki hafu u koloa mahu inga au pito. Paka whupanga lahi whavarevare. Oku, ki konga te o e whakaukau koe ni in the legal point, tau sio koe ni ki he bond. E taimu koe ka whakahu koe ki pilisoni. Pea koe rewa bond o koe atuka te koe ki whatawatai nai koe. Nea wako ki kai koe ka katu e whakaukau koe ni o redemption. Ka koe hunga pere ki tuku whatai ma koe tua. Kai whai, ana whamau i koe. Ka ihe whakaukau koe ni o redemption. Oku whatawatai nai ka katu koe i ana whakatau ka katu a koe totongi aki. Hakoloa lahi au pito. Pea, na toko ea pea me he whakakaukau koe ni o haia le vetiko vai wa nima vesi wa nima ki wa whalumu tu kata lau ia. Ka pea ka lute vai tolu mo vesi kono wha, sere maia vai tolua vesi ono ki e walu. I whakawa mutua oku lava ki ta whatonga e whakaukau koe the redemption. Pea koe whakatawatai nai, peke te tong huhu, nai mai noi. O kua se whakaukau koe ni, pea nai uia he kau he pelu, ki kai ko te tong huhu. Kana na uia ko whi aki whi lea koe koeri. Pea peheni e whamatara ki ai liliu koe ni, e toko tāmori toni koe ni, ai himi kona salispai se le, ana liliu aki ke veska nono pe, he anga hala haisia, o kune vete ange. Tawata aina le vai nofo hopo ate. O kua mai he fo i laine mo whivesi koe ni, ai momona mo loloto, oi fo i whakakaukau e koe li. He koe rea koe li ko fo i rea he whakaipe lu ia, pakono wingai. Ko hatoko taha i hoto kai ngā ofi. Aia ko hana whatongia ki tau kapo i kita. Ura kia. Ka pau ko te hoko koe pōpula, pea ko toko taha koe ni o kua ana hoto whatawatai nai. O kufua toko taha koe ni ngai whatongia ma mawha ke te kita mo te whamiri. Pea, ka parawa ko more hoto tofi a. More hoto api. Ko mea toko taha koe ni ki alu whatau mai, whafoku mai. Pea ka parawa ko whapongi kita. Ko mea toko taha koe ni ki sauni a toko taha nai whapongi kita. Pea ka parawa ko te pekia, i ka ki a te whanau. Pea ka toko taha koe ni ko hono whatongia ke hau le vaia ono nofa mo to whine motua. Ke whakaaya i hoto haku. Pea koe mea whakasemi e ni koe mea whakahepe lua ni koe ri. Ka upula loto hono fui whakaukau. Whatongai o koe himi ko sisu ko koe ri. Whatongai whakaukau na watu. O toko toi sisu. Pea tātai taha rea i mamani ke ngāwe ki ai rea koe ri ki ai.
aku whawhaf pe whaketau rea gantu, ka tui whatonga koe huhui. Pea whawhaf pe tau ka poa ka tō tā mate aki kita, tō tā o kune tokanga i kita. Ka taimla pe whakatangata, ana whakakua koe ni. Ka koe ria kuru tu atu. Ko taimpe ko te hoko ko koe ni ki a taha. Koe moi, ko toa, atamai, lotong, laumari, sino, mea ko toa tō tāku ia, ko tō whatongia. Ki te hanga o whakakato. Pea sile vai, a whakaukau koe ni ho o mai ke kaptau tō pea o ku taha pe koe ni. A tō taha ai kia rea koe ni, ko sisu. Hena e tō o sisu klaisi, ma ana, o ne hoko ko tau koe, mō mamani. Ko hata kai ngā whia. Ko no whatongia ki tau kapo i kita. Ko no whatongia ki whatawa nā i kita me pōpura. Ko no whatongia ki whawhoki mai to whia kumore. Ko no whatongia ki tau hi ho whanau, mo whanau, e taimi ko mate ai mātua. More hohoa ki whatongia e sisu, ki tau hi ho whanau. Mea ko topi. Patanene i peke o hange, a lang mo tai tolo koe ni. Oku hulu atu a ngā aue a koe ni. Peko vesi ana o himi koe ni, oku o mai ka teki tau tolu, ai whakamatala ko hono whatau a tae nai. Whakalau maari e sisu. A ka kai koto pe o tupi ki tai ke te ia mea nao mo i pōpula. Paka mo i pōpula o tara no ki ai kieni. Ke angahala ke te volo. Ke kakano. Peko hanga hea pastor ko paula o lave ki he whainga whe koke koe ni o tau mo ua whakaaho ki ai pa lave ki ai himi koe koe whe taaki a se tane pe mo sātai. Talmalewa paula koe harea lia. Ha whe koke whe fusi aki pe koe fusi mai whala maari. O hoko ki he kakai kotoa pe. Kakai kotoa pe, kei te koe mua. O kuia e whe fusi aki koe fusi mai whala maari. Ne hoko ia ke paula, pe ne hoko pe ka sāre spasere, ne hoko ke tau tangata kotoa pe, ka palofita ki mua. Na ame kau whai whekau a koe ni. Kia te au lo tonga hoko mea koe ia. Kia te koe, koe whanau mai. Pea koe whewhusi a koe ni i heonga whaahi, e ua whaahi, ai otua po e lelei. Me whaahi, ai te volo, koe angahala. Homatala paula e aloma vahanu vista hanau tawhalu. I kai ako mawilo, ka mauka atu ki motol ki a taha, koe kau pōpula. Ke talangfua ki a te ia, pea koe kau pōpula leru ki motol, ki a te ia. Pea ako mau talangfua ki ai, pea koe kau pōpula hangahala o iku ki he mate. Pea koe kau pōpula a whai talangfua. Ke si suklaisi o iku ki he maana ni mo moui. Pea koe ni, whawhetai ki ho tua neo na mau nofo i he kuohiri. Koe kau pōpula angahala ka nā mau talangfua whe talangfua. Ki he whahinga ako naki na e toko whawhalala atu ki ate ki mautolu, pea i he whakatau ataina ki mautolu me angahala. Nā mau hoko lewa, koe kau pōpula a maani oni. Ko mea mawinga ia koe o lawe ki ai. A himi tolo na nima. O whaahiwa maupe koe pōpula mai te volo. Me te ke pōpula makalaisi ka ke mau e moui. He kono hingai, o koe te kaunga maare ia mo lawa atua. A hoto tangata i loto ko lawa paula. Ka kuhaka te awa la kehe o nofo i hoku ngai kupu i hoku kakano. O whaitā mo la o hoku loto. O taki pōpula au.
Ki lawa ngala ia nofo ia ngai kupu ia kakano. Pea whakawhawhle pa paulani. O ia we. Si toki mala ia ko au. Ko hai u tuia tene hamusi au. Ko hai tene whakahawhi au. Me he sino ok me ai ai mateni. Lama vai fitu vespo wa ki wafa. Ko hai winga a paula ki whakaukau kwini. Whita aki. A setane mo sātai, ki te pōpula ki lerei ki sisu, mo te pōpula, ki te wolo ki mate. Pe te talamai ani e paula i alama vai fitu vespo wa ki wafa. O kwa whi fusi aki ia. O whai tau a hano kakanomo no lau marie. Fusi lau marie ke pōpula makalaisi. Fusi e kakanomo. Ke pōpula. Masetani. Pe te pere pa paula. A mahele o tua paula whi fusi aki koe na to. Pea paula, oia we. Ko hai me te whai. Ko hai teni whakawhia. Ai mahina wawa ke malawa he mawhai e tangata. Mo e loto, mo e atamai o paula. Ke te tataki ne mui. Kai aua pe. Ku hoko mai ko e li. Lavi ke vesono. He anga hala ai sia ku ne vete ange. Tawa ta aina le vai. A tawa ta aina whopati. Ko taim ko ia au ta whewhusi ak pe ai. O ku taha pe tari. Ka pau pe ka ke o masi su. Ki hawhakahafi tatu. Paka probability mo lai ka ha. E mau da tolo he whiri. O whamatala hana paula ki he angole soni. Na ulawe ki ai a loma vai hanu vistana o tavalu. Mo loma vai fitu visibo wage wa wha. Ki he e tau mo ui pōpula ko toa pe ki he angahala mo te volo pe koe kakano. Pe a whakawhawhle pa paula i vesi. Ia loma vai fitu visibo wage wa wha. Oi a we si toki malaria kako au. Oi a we si toki malaria kako tāniara. Ko hai tu tene hamusi au. Ko hai tu e tene whakahawhia. Kake lava hei whai whikau o whakahawhia. Pea me he sino o me ai. O whare ai. Ai mate koe ni. Ko hai tene hamusi au. He koe fuka kanoa. Toki hoko at lewa paula ki honga rei. Oi koe li pe koe huhui. Pe whakatau o whakatau wa tahi nai. Ki tau tolu hanga ke lawe vese no. He anga hala haisia. O kuwete ange i hai koe li. Whakatau wa tahi nai le wa ia. E he koe li. Tō taha koe nei no whaopati. Pe a koe talia nei ma le vai paula. E loma vai fitu vese panima. Whakawheta ai ki he o tua. Ai a koe ne os whai ai whakahawhi. Ia si so klaisi. Ko tau eki. Kataria. O tau whewhusi ake ngai a koe ni koe hinga. Koe maaki whakahauhua. O tau whitau laki mea. Pau tala ka tau kalanga ko tau peanga paula. Oia we. Si i toki mala i a ko au. Ko hai tu te rewa hawhia. I o talien tamai lama vai fitu vesi mani ma. Whawhita. Ki he otua aia koe nes whai. Past tense, kua ni os whai. A whakahawa. Ka maui ngai a kolosi. Whawhau e si so klaisi. Ko tau eki.